Ophinza ngoba intokodo mbukeli ngiyakubingelela ngithi Nkosi Mbuyisa sehlelweni lakho mbukeli litsini libandla lihlelo limukela khona sibokhona indzaba enkolo thathela khona embhalweni lokulibhayibheli live lenkosi silibuka nje mbukeli sihlatiya nebantu labadzala mbukeli mina thatha lethuba ke akubonge lapho ekhaya la usibukela khona babona kutse noma usibukela social media ku YouTube siyabonga kakhulu sibhalele ke mbukeli nombolo ikhona kubabona kutse usiphe nesihloko longafisa sikhulumise netingcinamba nje lobhekana nato mbukeli ungabhala batakuphendula abafundisi ke mbukeli ehlelweni ke nje mangihlala yenda angihambi ngedwana ngihamba nabo bafundisi ukhona eceleni kwami Bishop RK Mhlanga usulapha ebandleni lase Jehovah El Shaddai Fire Mission International Church akahamba edwana umlomtsala uhamba namake nguMrs SP wakanzinisa usulapha ebandleni lase Free Evangelical Christian Fellowship lilapha eBethesda ngosiyami lamuhla ke mbukele sikhulumisa nje indzaba yabo make kuthi ngabe make uyini make sonzela ke mbukeli hlala nathi sisakhulumisa indzaba yabo make angivusele Bishop. Yebo kakhulu Mbuyisa ngiyakuvusela nebalalele emakhaya. Amen nebabukele emakhaya. Amen hayi siyabonga angivusele make angivusele nami Mbuyisa kakhulu ngivusele nebabukele emakhaya. Maye siyabonga ngiyacela Bishop ukuthi sivele singene kiyo indzaba sesivele sivusele ukuthi lapha make kodwa nasikhuluma ngamake sisuke sikhuluma ngabani noma ngani. Siyabonga Mbuyisa indzaba lenkulu lena lenhle futhi nasikhuluma ngamake sisuke sikhuluma kahle kahle ngemuntu lothetfwe lokakhe kodwa ke kuyendeka ukhanzela omnye ukuthi akakabi nayo inhlanhla yekuthathwa kodwa unabo banvana naye loyo ngumake. Okay. Yes. Shothi nje mina la ngingakathathwa ngabane bantwana sengingimake. Ngithi kuya ngaloko ukuthi mhlawumbe sowukhulakhulile awusola ukwakhona lokuthathwa kodwa sekwendekile bantwana wabanabo kulamanye ke emakhaya ukhanza ukuthi uyabese uyakhona nekutfola libadlana lakho la utawuhlala nebantwana. Okay. Vele ke sowungene kulaba lokuthiwa ke bomake nawe ngeke sabe sikubida ukuthi uyintombatana kani bathi lengimake phindze ibe ngu-anti yebo. Okay cha siyabonga kakhulu make Bishop siyabonga kakhulu make ngosiyami mesinzenisa ngiyacela make nawe ke khona amagama lwashoko ukuthi kodwa nasikhuluma ngamake sisuke sikhuluma ngabani. Ngiyabonga Mbuyisa nebabukele emakhaya nasikhuluma ngamake maybe singayithatha evini laNkulunkulu sithi before sithi ngimake sithi ngumuntu wesifazane. Okay. Yes, and now uya ku creation live laNkulunkulu lithi uNkulunkulu wababudala wesilisa nowesifazane. Okay. But uNkulunkulu qala uproducer wesilisa then lo wesifazane ngisho was contained noma abefakwe kulobabe kwase ke sekuvela sidingo sekuthi a releasewe lo wesifazane. Just naka releasewa lo wesifazane o releaselwa lo wesilisa. Okay. Se ngileso sikhathi ke la sesithi khona according to the word of God, according to simiso saNkulunkulu naka amreleasela kulo wesilisa it's then lapho sithi ke sengumake according to simiso saNkulunkulu. But ke emhlabeni njengoba sabekile umbishop dinengiletinto letindeka utikhanze so ufike la sekuthiwa sewumake khona kani kumbe akukendeki kahle ngalendlela lesathi ngayo ngiko nje Mbuyisa sobuthi uthi kukhona bese kuthiwa anti ngimake kanjani yabona ngiphinze kube ngisisi. Okay. Yes kusuke sekunaloku bhimba kwetinto. Yes. Kodwa umchwabe ngimake phela usivele usuka sangimake ngetimo lesetimkhanze endleleni. Okay. Ngiyasiphathisa manje ukuthi umake nje ngasi make wendvodza lo releasewe kahle ngoba lana sewumake sowulethe abantu emhlabeni sekunebantu labathi make kuyi. Okay ngiyabonga kakhulu make make Bishop ngabe vele inzima yini ledlalwa ngumake ekhaya ubabe wakakhe make make kubaba wakhe
udlala indima lenkulu yekokuthi lo babe ufuna lokho ukuthi amphathe njengenkosi yakhe. Umphatha njengenkosi yakhe ngulapho bese ubonakalisa amthobela lo babe athi lokho ukuthi ngilana la ngikhona khona kungenca yakhe. Uyamthobela uyamlalela njengoba livi lenkosi likhulumile kuba seFesu 5 nangabe ngisho kahle 22 la lithi khona abafati thobelani emadvodza enu. So inzima yamake nje ngileyo lenkhulu lefuna ibonakale athobela lendvodza yakhe. Ayithobele lendvodza yakhe ngalendlela ukuthi udlala inzima ekuba ngumsidi la kulendvodza ala kuthobekeni abe ngumsidi wayo ngoba iBhayibheli lishido lathi kuGenesis 2 lathi uNkulunkulu wabona ukuthi akusikuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa akabe nemsidi. So ungumsidi. So nakasuka kabo lo mfati ayinfombatana etata okwenza la uyafundziswa ukuthi indvodza uyiphatha njani, uyayihlonipha indvodza noma isitsakwa noma injani uyayithobela indvodza awudikhanzi ngaso ulingana nayo. Ngiyakuva manje Bishop, ngiyakuva manje ngiyacela makwami nawe uyilobole. Ngiyabonga Mbuyisa, sekungaba kungeda nje Mbuyisa kulo section Bishop. Vele lo wesifazane nakamrelease uNkulunkulu as I said lo urelease uNkulunkulu umreleasela le office le kuyosida lapha. Kunesimo lesesi uNkulunkulu abathi yasibuka yasibona safika. Yes, so urelease ke lo wesifazane and na njengoba ashilo umbishop uto kwenda inkonzo yekuthobeka la noma lo babe uhlobo luni lwababe lo make ulethele ukuthi ende lo babe abe complete abe dignified nje noma chamuka enzaweni kubonakala ukuthi ngubaba ezibani lo lento uyithola kulomake lento because vele lento uNkulunkulu uyiwarishe kulomake lokho ukuthi uyela kuyawusida lapha uyela kuyawusida akunenza bakuthi yena kumbe angambuka ngathi lo babe lona kanjani kwabanjani but uyela kuyomenta abe complete akhona kuyenda irresponsibility yakhe as umholi walakhaya. Lokusho ukuthi nje kahle kahle lapha make babe lo lunamake wakakhe uba nesithunzi uba indvodza ngalokuthi kunalo maka uma makangakaveli singakamboni maka sabona babe nje ukuthi hayi lendvodza inamake wakakhe. Okay ngabe ke make Bishop inzima yini ke ledlalwa ngumake ekukhuliseni abantwana. iBhayibheli kuProverbs 22:6 lithi khulisa umntwana ngendlela lengiyo takungasakhulile akasukile. Inzima yini ke ledlalwa ngumake ekukhuliseni umntwana. Ngiyabonga Mbuyisa. Make unenzima lenkulu la ihlalako kubantwana. Uma nje la khaya uNkulunkulu sekababusisile ngalabantwana isikhathi lesiningi bantwana bahlala namake nje umntwana nje nakafika uhlala nenina vele unemsebenzi ke make la wendawo kulomntwana aseseswini asatelwe asamunyisa ukhuluma emagama make kulomntwana ngakhuna abe kungimake lokholwako uyawakhuluma vele emagama kulomntwana uyakhula ke lomntwana ke sokufika esigabeni nakhona make soyamfundzisa uyamfundzisa lo mntwana athi la khaya impilo ifuna aphile njani lo mntwana kwekucala lo mntwana kufuna lokho ukuthi abe nenhlonipho. Inhlonipho ifundiswa ngumakwakhe fundzisa uyakhula umntwana uyamfundzisa siyamhlonipha babe uyamhlonipha babe na ukhuluma nababe ukhuluma kanje na ukhuluma nemlomdzala ukhuluma kanje na ukhuluma nami ukhuluma kanje vele makudlala inzima lenkulu lebandi la kulabantwana. Bantwana abafani ke nabakhula nje baba njalo kodwa maka akayekeli lokwenda lelivu lenkosi lolitsinza kombuyisa ukuthi khulisa umntwana ngendlela letawuba ngeyakhe dathi noma sekakhulile angeke esuka noma lo mntwana ngakhula athathwe mhlambe live limthathe kusiyo umntwana soyanatha kunjani njani kodwa angeke kusuke naku la kumunyiswa kunina mkhulisi
Siyabonga kakhulu manje Bishop. Ngiyacela manje nawe bekhona lokuhlobo kushiwo manje Bishop. Yes, baba Nkosi sami sekugcizelela nje la sakushilo umbishop lokho ukuthi kahle kahle le bond between umntwana na lokuthi make nguye lokugcina kungathi nguye lo close kakhulu kumntwana. Lento icala within. Yes, because uNkulunkulu umeluka la etibililini ntamake lo mntwana. So nangabe akhona njengoba asho Bishop lo make. Lenzaba uqala kuyikhuluma la lo mntwana asengakafika emhlabeni. Nakathi uyakhahlela nje akhulume emagama etukwa lo mntwana. Because lo mntwana nasafikile emhlabeni futhi kuphindze kube irresponsibility yalo make yekumkhuhlela nyalo kulo babe wakhe. Nitawuvumelana nami kuthi bantwana baba nako kuthi make lebhubesi lakho leli ngibabe uyathi lo mntwana ukuthi uyabona kunana ibond between me na make and lento imake uyakhona kungifaka nalapha kubabe so nje umsebenzi lomkhulu kuma wamake ekhuliseni bantwana la khaya ukuthi abanamathelise labantwana kulo babe wabo abende bamhloniphe bamthanze bamregade as babe wabo noma ngabe uhlobo lombabe shothi kahle make uchaza ukuthi bantwana babonda kakhulu vele namake yes umake futhi lo introduce bantwana kuba kakhulu ukuthi noma bakuthiwa bayavuka bafuna ukuvukela babe babuye yes mama siyabonga kakhulu mbukele ekhaya uyativela abantu labadzala bakhulumisa nje indzaba yakhe emake kuthi make umuntu wakangakanani ekhaya futhi ekhaya lengabe make angekho ufana kula khaya kunamuntu siyabuya mbukeza nje yakhona ngidona Sehlelo lemukele Litsini Libandla siyabuka nje mukele lamuhla ke sikhulumisa nje indzaba yamake ukuthi kodwa yini make noma ngubani make nginabo make lapha mbukeli siyayichaza nje lendzaba ngoba kungenteka lo munye umuntu ungumake but akasathi isigaba sakhe ekhaya sokuthi yena ungumake kufuna ukuthi ende ini siyabonga kakhulu ke Nkosi yami make Nzinisa lapha ke ngabe inzima yini vele ledlalwa ngumake ekhaya lokhanza khona ukuthi kunabo maketala nabo babetala nemihlobo nje ekhaya make lapho wena muphi umsebenzi yena lapho ngiyabonga Mbuyisa nebabukeli make nase akufile kuleli khaya so ufika yena irole yakhe ezimake uhlanganisa le tihlobo talakhaya maketala babetala bo anti bobani bani funa akwende kube nemoya wekuvana umoya wekubambisana etintweni tonke lokusho ukuthi noma ngabe lakhaya abeseke weva ukuthi lakhaya sikhona bani unjena maketala unjena but lo make nakefika lakhaya ufike endele ukuthi lo moya wehle kube naloku kube nale harmony emkhathisini walabantu ngale tigaba tabo umsebenzi wakhe lo make nasefikile la akule labantu sekukhona lofikile nyaka kube nemehluko kule khaya kube nemoya wekuthula kube nekuthula lokungakaze kuwe kwenteke bakuve angakefiki yena Ngiyabonga kakhulu make make Bishop iyacela la make bekhona lokuhloko lapha ngabo maketala babetala lakhaya ufike endeni make lakhaya yena Siyabonga kakhulu Mbuyisa nebabukele emakhaya iyachubeka vele lenzima yalo make nasala khakhakhe kunemsebenzi lomkhulu la wendako yebo ude ngamvumunye la lo muntu lamtshela ukuthi uyamthanza waze vele wamdvosa wade ufika la ekhaya thembisa ibhanoyi lakhaya Nkosi yami kuyendeka thina uyefika ke lakhaya akhanze ukuthi hey lelikhaya limadima leli kuyendeka athi uyenza nje umuntu ekhale bantfu bangede bamthanza kodwa yena njoba sashito make Nzinisa ukuthi irole yakhe uletha kuthula uletha lithando akunenzaba noma yena abamniki
lamalunga lamanye ngoba abafani labantu labanye ngeke bamnike vele lithandvo basambuka phasi banyuka naye bathi ngabe impela nakubhudu usihloleleleni yini naye lasilethele yona kodwa nje yena futhi ngikuthanza wona Mbuyisa ngiloko ukuthi nakasuka lo ntombadana lekabo akaphumi nje uyalethwa la khaya alethwe bakubo bangakamlethi bacale bamhlalise phasi endlini kagogo noma ke labantu abahlethi khona bana sithi gogo lo mizotha ucabanga lokunye but nje le ndlu le bahlala kuyo bahlangane sebayamyala lalela ke mntwanethu lela uyakhona kusekhaya lebantu utawukhanza bobana bonke labantu babuke wena na ufika ke ungasihlasi sicela usigcebele kubakhoti bethu encenye kulotsholweni kulo usigcebele balobolile labantu kusho sinasefika ke lo mfati la khaya 1 kufuna emukele wonke umuntu noma sombonile ukuthi vele unjani sine bantu besifazane sinako lokuthi sheshe ngive lokuthi akangemukeli lo kodwa wena udlala nje umdlalo omunye ukuthi bonke uyabasonzeta uyabaniketa lithandvo lelikhaya alinjinje phela lifuthumale ukuthi sekufike emakoti hlobo elikhaya konke nje kube sesimeni kubona ukuthi cha sesidla nangesikhathi la ekhaya ukhona lophekako lobona nje ukuthi kuyadliwa ekhaya singalaphi nje makoti labafika futhi Mbuyisa kunethi ihambele la khaya nathi fika noma ngabe usendlini yakho wevathi sekukhuluma kusikhona befikile phuma ubone ukuthi sekunebantu bekuhamba ubise mahewu nangabakhona nakude uyenda amajuice uyabanika abantu laba sebafikile uyababingelela uyabeka ukhombisa kuthini ufundzisiwe keno watshelwa ukuthi utokwenza la ngona lokwenza lokwendako awufika uphakamise emehlo uthi hawu lona vele anginenzaba naye hawu vele kunjani njani labakhulumako nawe uyakhuluma awukwendi lokho utokwakha la ekhaya ngosiyami ibukele ekhaya uyativela kuma ke bishop uyeva vele ukuthi hayi umuntu omdzala lo uyakhuluma through experience ngiyabona naye make shothi khona asakabakhipha bantwana bakakhe bayokwenza ngabayala ukuthi basheshe abantu badle ngesikhathi ngosiyami make lapha ke ngabe vele emangweni ke inzima yini ke ledlalwa umake ngiyabonga Mbuyisa lo make lo lesikhuluma ngaye nangabe lo maka atawu maintain lento la le awaya lishwa la ngekhathi lento akayiforge lo make akayifake ivele nje iphumele yona noma ukuphi noma sosemangweni uyakhona make nje abe singcingcinci semfati abe singcingcinci samake hlanganise lapha kwakhiwe inhlangano emangweni kwakhiwe into letita kakhulu kwakhiwe into letita uphakamisa bomake lonke ehlosi yathi sibomake bathi gaba ngetigaba khona bomake laba sebenta khona bangasebenzi kodwa lo make lo uyakhona lokuhlanganisa leti inhlobo dalabo make abente babe nabo babe bomake laba khona kokusida emakhaya abo because lapha encwadzini yezakha kuthiwa umfati uya akalali uvuka kusesekuseni asebenze ngetandla takhe bese lenzuzo la itholile so uthenga netinsimu uthenge emaplaza Thosi lo make lo nasemangweni uyayifaka ke lento kuthi bomaka singalalini asingagadzini ukuthi taqhamuka babe Joza siphe imali cha make lo make uyabavusa nalabantu lijozi lila kumake konke kula kumake hayi ngathi umnanzi enhlangano make umnanzi kakhulu ngiyacela baba ukuthi uyilobole nawe yenza ukuthi make inzima indla idlalako emangweni siyabonga Mbuyisa lapha emangweni bayashoda bomake laba khulisekile laba fundzisekile ngoba nayo imiphakathi yethu nje itsinga bona bomake kwakhasive so make lolongumake nakafika lana uyadingenisa etinfeni letitsite angatibeki noma ngabe ungumake mhlawumbe lo mekahle la enze khona kuthi cha indvodza yakami yanginaka imali tikhona lamangweni kunetalikwati letingenabo makoti letingenabantwana tafelwa abantwana lo make lo ufike akhone kubona ukuthi kunagogo bani uyabanaka ngaloko lanako sinye isikhathi so yabapha nekubapha ipa kunetinzanzane ke futhi la emangweni
Lokufuneka sinomake lona wakulela khalela lelo sikhuluma ngaye. Aluvete elithando lingagcini kumanya nabakhe banvana. Akubonakale nebantwana balabanye labahluphekako alula sandla lo make aphane lo make asite angalibele ngitontomela yedwa hey inkosi yami akakubonakala sekuthi ngesuka le kithi ngatokwenza kulomango lo mmango lo uyangidzinga ngoba lokho sengilamangweni sengililunga lalesivi salamangweni angende lengingakwenda ngendlela engikhuliseke ngayo nangendlela ukuthi uNkulunkulu unginikeni empilweni yami ngabe bese ngibona ngasi labanye baphasi mina ngcono ngisho ukuthi maka ngabukela abanye abantu phansi yes angababukeli labanye phansi ngosami ngiyabonga kakhulu make bishop eyabona vele kumnanzi kakhulu lamuhla lana ngosami make ngabe vele ebandleni khona ngoma siyati ukuthi nje uma sithi nje lapha lithini libandla lihlelo lethu ngabe sendeliphutha nasingahlala singalifaki libandla inzima yini ke ledlalwa ngimake ekhathe ebandleni laNkulunkulu ngiyabonga kakhulu babembuyisa cishe vele lento uNkulunkulu layifaka kumake inline vexit kusho ukuthi la kunamake khona noma usemangweni noma sebandleni ngeke lesimo si depreciate instead siyaphakama yes ngoba maku yakhona kubuka ukuthi hayi lana lenibali lena yathi kube singayibeka lana kube singena nje kube singena nje lokusho ukuthi lo make nasafikile labandleni kutaba nemehluko lomkhulu kutaba ngoba lo make ubuka kusukela le Sunday school uyanakeka ne Sunday school ngendlela uyanakeka iyouth yanakeka imbo make bobabe ingceke yona make mkhokheleni yanakeka yini lo make uyakhona ukuthi bamba tonke letinto atishwamba kanye atente tibe ngcono kunalo betingiko angakefiki na ulandzela nje eBhayibhelini ministry yaJesu beyisupportwa besifazane kakhulu up to nakasa obethelwa Jesu ngiko nje ngibona baba beqala kubona ukuthi sowuvukile Jesu lokusho ukuthi make balele shosi make nje la khona hands on Nkosi yami ngiyabonga kakhulu make Nkosi yami make bishop njengemholi ngabe inzima yini vele ledlala bomake ebandleni make hey uyabona Mbuyisa indzaba yabo make ebandleni yamake ebandleni inkulu kakhulu libandla lisimile bomake libandla nje uzelibe libandla kusuke kunalabo make labo make kahlali phasi make uyasebenza ebandleni lo make lo fundisekile lona ufike abone tikhala afike avale lo make akathi nake fika nje la esonveni lo make uyaphuma uyabuya angaboni lutho uyabona kuyashoda lamakhethi nasagugile la phasi kufuna project ngeke ipolish yalo lo make uyabona tindvangu tematafula kwendlula lapho Mbuyisa make lophilako ngumake lobukako njengoba asho makenzisa ukuthi ufika abone nekuthi ingceke yaNkulunkulu bukabe ngasitakala kanjani uletha imfuthumalo make la ibandleni kubo bonke labantu asengithikela ingcekweni yenkosi kuye kwende ukuthola ukuthi libandla linenceke yenkosi lengenayo lengathathi leseyincane idzinga bomake kuyendeka ibe nemkayo uthola ukuthi tinto nje tinjalo nje tithe kucheka empilweni lo make lona naloya sesikhuluma ngalabo make labavele bagijima banaka nelibandla bayinaka lenceke babone ngabo futhi bomake labosho ukuthi inceke kodwa itholani ngenyanga idlani inceke sebayaphakamisa bomake sekuba khona inceke lokuthola konjalo ngenyanga sekuyabona how inceke seyajabula ebandleni uyawudiva netishumelo tenceke sethishintsha tuyoshintsha lishumelo yabona baka bishop mayiko samnena isikhathi babake bami ngiyafisa ukuthi ngabe siyaqhubeka nje kakhulu ngiyacela ukuthi make usho amagama akho egcina ekuvalelisa usavalelisa nje emaswati afanisa make njengeluthango lolubiyakho mhlambe usavalelisa nje ungasho amagama kuleyo ngcingwane mama ngiyabonga kakhulu Mbuyisa nebabukeli iliciniso lenza bathi make uluthanga so silakuna make khona
konke kubiyelekile and konke ku safe konke ku in place lokusho ukuthi nje nangabe lo make because kunaleti inhlobo letimbili lapha kuzaka 14 uyavedwa kuthiwa kunamake losukula namake lohlakaniphile ngulolo sihlakaniphile lolo taba ngiloluthando uyabiya agadze ukuthi bantwana bachamuka nani ubuyile make chamuka nani babe uyabiya make so nelive lonke yakhona kulibiyela make. Amen. Ngiyacela kune kanje 2 seconds make nawe uvalelise. Siyabonga Mbuyisa, sibonge kubabukeli make oluthango kuyo yonke indzawo nakungekho make kushaya umoya siyabadzinga bomake ukuthi bayibambe inzima yabo bangayibalekeli live lethembe bona bomake emakhaya athembe bona bomake uva ngalo babe nakafika labaleni athi yebantwana umbudo ecala ubuda uphunyoko ngalokuthi make vele la kha ufika nakakhona yena noma ngabe kude tishibo kude ini kodwa siyathi sitawuphila ukhona make. Siyabonga babukeli. Ngosami bukele ekhaya ngenxa yesikhathi umuntu ngabe uyaqhubeka nayo indzaba yethu esikhuluma ngayo bomake uyativela mbukele ukuthi abantu labadzala babomake and lento bayikhuluma through experience. Siyabonga kakhulu kumakenzinisa na bishop ukusihlonipha nje ukuthi bangeta nje batawusihlephulela nawo lalwadi nalo basiphe lona. Nawe mbukele ekhaya siyakubonga lapho ekhaya. Qhubeka uhlala nathi emsakadweni wethombe Eswatini TV sithi usale kahle.